ассалому алайкум омӯзгорон. имрӯз дар мавзӯи аз фанни менеҷмент таълими томактабӣ ҳамкории мактаб, оила ва маҳалла дар идоракунии муассисаи таълими томактабиро меомӯзем. нақшаи фаъолият, нақши омӯзгор дар кор бо волидон, бо зидди парастор бо оила. дуюм, кор ба шӯрои нозирони падару модарон ва дастҷамъӣ. сеюм, плани соланаи кори муассисаи таълими томактабӣ ва маҷлисҳои умумӣ бо мактаб, маҳалла ва падару модарон. саволҳои барои баррасӣ, яъне нақши кормандони муассисаи таълими томактабӣ дар тарғиби муҳити зист дар чист? таблиғот, дуюм, тавассути интернет ва технологияи иттилоотӣ ба кори таълими томактабӣ таъсири он дар чист? сеюм, дар чорабиниҳо, тренингҳои раҳбарикунанда, семинарҳо оид ба тарбияи томактабӣ роҳҳои онро гӯед. тарғиби тавассути чорабиниҳои фарҳангӣ ба кадом ҷанбаҳо расонида мешавад? панҷум, барои рушди кӯдакони ҳамкории падару модарон, омӯзгорон ва маъмурият дар муассисаҳои таълимӣ бо кадом роҳҳо ҳал менамояд? таъминоти мутафаккирон дар бораи нақши оила дар тарбияи фарзанд, яъне файласуфони юнони қадим Афлотун ва Аристотел чунин фикрро ба баён гузоштанд, ки ҷамъият бояд масъулияти тарбияи фарзандонро ба дӯши худ гирад ва давлат бояд тамоми тарбияи заруриро дар процесси таълим ба ҷо орад. яъне чунин ақидаро ба миён гузоштанд, ки бояд дар навбати аввал барои тарбияи кӯдак давлат масъул бошад. аммо мутафаккирони шарқ ба чунин хулоса омаданд, ки дар тарбияи фарзанд бояд дар навбати аввал волидайн масъул бошанд ва роли тарбияи оилавӣ диққати калон якумин дараҷа диҳанд. мутафаккир ва олими ҷаҳон, яъне абурайҳони берунӣ низ дар осори худ дар бораи таъсири падару модар ва омӯзгорон ва фарзандон андешаронӣ кардааст. ин ҳам ба талаботи имрӯза ҷавоб медиҳад. ӯ мегӯяд, ки қудрати таъсири тарбиявии волидон дар фарзандон бар салоҳият аст, аммо вай бар ин назар аст, ки ин эҳтиром на табиатан дода шудааст, на ба таври сунъӣ офарида шудааст, на ба тарсу ҳарос, на ба зӯрӣ ба даст омадааст, балки аз муҳаббати падару модар бармеояд. асари аҳкоми Тимур, таҷрибаи ибратбахш, зиндагии Амир Тимур, таълимоти пурарзиш, равшанӣ аниқ ва таъсири андешаҳояшро дар бар мегирад, ки бар Аллоҳ намоён гарда ба ҳушёрӣ даъват мекунад. ба ҳар як шахс дар таълими ҳамаҷониба, ҷомеа, оила ва муассисаи томактабӣ низ муҳим аст. ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ин аҳамияти калон дорад. дар муассисаи таълими томактабӣ ҳамкории мактаб ва ҷомеа инчунин таҳсили домии кӯдаконро таъмин мекунад. ин кафолати он аст, ки он дар асоси мақоле аз гавҳора то қабр илмҷӯй. кори бузург аст, ки ҷавонони мо аз ҳар ҷиҳат бояд солиму баркамол гарданд. оила дар раванди тарбия як қатор манбаъҳои ахлоқии шахс ташаккул меёбад, ки бе ҳеҷ гуна манбаи дигар монанд нест, ки кадом муассисаи таълимӣ мисли оила натиҷаҳои баланд намедиҳанд. ба онҳо инсондӯстӣ, меҳрубонӣ, ҳамдардӣ, фарҳанги муомила, вазифа ва вафодорӣ аз хислотҳои инсонӣ аз қабили миннатдорӣ иборат аст. вазифаи аввалиндараҷаи коргунони муассисаи таълими томактабӣ чунин мебошад, ки фарзанд дар шуъури падару модар ва дигар аъзоёни оила дар тарбияи фарзандони ҳар як оиларо омӯхтан. муассисаҳои таълими томактабӣ яке аз марҳилаҳои муҳим дар тарбия кӯдакон ба ҳисоб мераванд. дар ин раванд ҳамкории самарабахши мактаб, оила ва маҳалла нақши муҳим мебозад. барои таъмини рушди ҳамаҷонибаи кӯдакон ҳамоҳангии ин се субъект лозим аст: маҳалла, мактаб ва боғча мебошад. нақши мактаб дар ҳамкорӣ. муассисаи таълими томактабӣ на танҳо ҷойи омӯзиш ва нигоҳубини кӯдакон аст, балки маркази асосии рушди иҷтимоӣ ва маънавии онҳо низ мебошад. муассиса бояд бо оилаҳо, бо мактаб алоқаи доимӣ дошта бошад. барномаҳои таълимиро бо дар назардошти ниёзҳои кӯдакон ва волидайн мувофиқат кунад. маҳалла, мактаб ва сохторҳои ҷомеаро барои таъмини муҳити мусоид ҷалб намоянд. оила дар ҳамкорӣ. оила аввалин муҳити тарбиявӣ барои кӯдак ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ волидон бояд дар раванди таълими тарбия фарзандони худро фаъолона иштирок намоянд.
با مربیان و ماموریت مؤسسه همکاری زیست داشته باشند. برای رشد معنوی و جسمانی کودکان محیط سالم فراهم آورند. نقش محله در همکاری. محله همچون یک جزئی مهم جامعه میتواند برای مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی کمک رساند. این همکاری میتواند در شکل‌های زیرین عملی گردد: جلب انسان‌های صاحب تجربه برای گذراندن کارهای علاوگی، همکاری با مؤسسه‌های فرهنگی و ورزشی، مساعدت در تشکیل چاره‌بینی‌های معرفت و فرهنگی باید اشتراک نمایند. کار با عائله‌ها در مؤسسه تعلیمی تا مکتبی خصوصیت‌های خود را دارد و وابسته به نمودهای عائله عملی می‌شوند. سیستم کار با عائله مؤسسه تعلیمی تا مکتبی باید مقصد و مضمون روشن داشته باشد. نتیجه موفقیت‌ها و تجربه پیشقدم را در همکاری با پدر و مادران تحلیل نموده با شکل اصول‌های گوناگون و با هم علاقه‌دار کارهای پیش بینی شده را به جا آوردن و مقصد موافق می‌بود. شکل‌های کاری مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی را در کلکتیو و ایندیویدوالی ماهرانه پیوست نموده در بین عامه وسیع اهالی پروپاگاندای پداگوژی را بر راه مانده. در تربیت فرزندان نتیجه‌های مثبت به دست آوردن ممکن است. یعنی چند بعض شکل‌های معمول‌ترین کار کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی با والدان و عائله‌ها وجود دارند. یعنی اینها کدام کارهای شکل‌های کار هستند؟ با پدر و مادران یک به یک کار میکنند. تجربه پداگوژی پیش قدم نشان میدهند که این نمودی کار اهمیتی کلان دارد. در این صورت تربیتگر خصلت‌های شخصی عائله و کودک را میآموزد و آنها را در کار تربیوی به نظر میگیرد. تجربه مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی را با شکل‌های گوناگون یعنی یک‌کرا به پدر و مادران معین کردند. یعنی باید که این دودالانه کار برند. مربی با عائله آمده با پدر و مادران صحبت ها میگذارند، با آن مصلحت میدهند. پدر و مادران را به حیاتی مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی شناس میکنند. یعنی شکل‌های نمونه کار در آنجا است که نمونه کار در مؤسسه تعلیمی تا مکتبی همکاری عائلوی تربیت کننده سال کمش 2 مرتبه به نزد عائله کودک میآید. مجلس‌های عمومی که در مؤسسه میگذرانند در یک سال 2 مرتبه گذرانده میشوند. حجت‌های شخصی با پدر و مادران در قبول پگاهی هنگام مشاهده بگاهی داده میشود. در یک سال 1 یا 2 مرتبه روزی درس‌های گشود میشود و مجلس‌های گروهی در 3 ماه 1 مرتبه گذرانده میشوند. شکل‌های معمول‌ترین همکاری کارمندان مؤسسه تعلیمی تا مکتبی با پدر و مادران اینهایند: تصدیق نمودن نقشه سالانه مؤسسه تعلیمی تا مکتبی با همکاری ناظران والدین و شناسایی با آن، تشکیل کار معنوی معرفی با محله و پدر و مادران، حسابات دیرکتور در مجلس ناظرانی مؤسسه تعلیمی تا مکتبی، گذراندن صحبت میزی مدور با برنامه‌های تعلیمی مؤسسه تعلیمی تا مکتبی شناس نمودن. آموزش عائله که کودک در آن زندگانی میکند یکی از راه‌های مؤثر برقرار کردن رابطه زیج با پدر و مادر و دادن کمک و مصلحت به آنهاست. تربیتچی با عائله نه به صفت اینسپکتور نه بلکه همچون مصلحتچی، رفیق، شخصی که به تربیت کودک یاری میرساند میرود. مقصد اساسی با عائله آمدن مربی از دیدن شرایط زندگانی کودک و در موردهای ضروری به پدر و مادران یاری رساندن است و نزد عائله‌ها رفتن صحبت به پدر و مادران باید به انتظام بلند پداگوژی گذرانده شود. وقتی که در صحبت با والدان بهترین جهت‌های کودک آشکار می‌گردد، احترام و اعتماد والدان به مربی می‌افزاید. خلاصه برای رشد همه‌جانبه کودکان همکاری ثمربخش مکتب، عائله و محله مهم است. تنها برای همگرایی و مناسبت درست می‌توانیم محیط تربیوی سالم را برای نسل نورس آینده تامین نماییم.